Ons wys julle vinnig hoe ver is ons nou kort week gehad, nou met die lang naweek. Hy Spence is al heeltemal toe. Kleding het ons redelik gewikkel met. Kamer is toe. Al begin daarom al die drade is in van hulle. Lyk nou woes. Lyk nou rarig woes. Mooi gaan die son daaronder. Ja, we gaan nou vinnig gaan. Reën het ons gepla Woensdag, Dinsdag. Ja, en die dakse reachings is op. So ja, dit gaan nou. Julle moet 'n rustige naweek hê.